Kublai pi baro kanigeri ke darshan Meghalaya pat ki piang subhai pi baro shakatup kubor minta ke janmien. Shaban pash ki kubor ki babnya ipechwa ye kimat bakongsan. La pediang burom ya Menteri Rang Pak Dua Keri Narendra Modi Havena. Penpau Menteri Ketanat PHE Marquez Marak hakabai David ke Umbam Umdi Hakajela. Sokia Menteri Ketanat Puli Putih halor ke jil bishar benya hakabha kam hajam. Maham ke sorkar jela ya ki kenhun seng bakin le da ke jil kli halor ke jil shim ya ka ai halak kti. Batsyak penpera ke kerdok talasi jong keseng KSU haki pulit wat hapedeng ke jing pengor ya ke jing wan room jong ki beriu ki banabar jela. Ki kubor ki babnya. Ya Menteri Rang Pak Dua Keri Narendra Modi la pediang sobha Havena ne kasngi ha ka bala pediang buram ha ka jing let ke jong usha Austria bala senrani u da u chancellor ke Austria u Karl Nehammer. Modi ulapoi Havena hadin ka jinglet jngo jong u ya ka Moscow kum shibenta ka jinglet jngo ya kini ki artli kiri. Shwabani merjingmut lang Modi ulai kendo yo chancellor Nehammer ha ka ba ula banjur ya ka jingedai parlok ka banang jeliu ha pedeng ke India bar ke Austria. Ha ka jinge keren ha ka summit ke Russia kla menjur ka jingker pak jong ke India ban pelat no kloy ya kinong India ki betrai ha kam shipai jong ke Russia ka banang pen klancu shu ya ka jingedai ha pedeng kini ki ari. Ka sorkar jela katmu ban pedrai kamno ya ka phase 3 jong ka Greater Shillong Water Supply Scheme ka pla sa teng laslem dangshen ka hima mauplang ka IT ka no objection certificate syakatan PHE na ka bentaki kamshna yeng ki bedai ka phase 3 Menteri Ketanat PHE Marquez Marak ulapen pau ya ka jeng kermen ba onda la pentrai kam ya ka phase 3 kan sa weng ya ki jeng ha ka bansam ya ka umbam umdi hanong ba Shillong wat la ulah kedau bakan simpor Henry ke jing temu jong kadi ke projek kalong ban penroy ye ke jing tei ke bala ban penbiang saka arpusau million litar ha ke sisngi ya ka bam ka umdi ka ban pendap ye ke jing bun ke nong snong jong ka sor Shillong na du usnam arhajar khatway hadu usnam arhajar subway His commission. I think most of the issues in Shillong city will be addressed. It will take some time because there are different components of work which needs to be completed. Others are completing almost. So basically the pumping station has to be constructed there. So it will take some time. Actual estimate which was prepared long time back, we have enhanced it for 3 consecutive times because of this delay. So therefore now with the third enhancement, even the companies and contractors are also willing to work. Menteri Ketanat Housing jok sorkar jela Marquez Marak ulapen pau bakat kum ka kai pot jong kitunum sok ye pla supply da ka we ka company shimet kia ha kat kum ki jing ptha jong technical officer hau benai bla dem Ketanat Housing kelas dang ya ka jing tokit hadien ka jing ujor jong ka nyau trap youth council ka blakeno balapen poi de kitin sok ye ki bestang ha baro ki CNRD block beper ha ka leng ka jela Umarak ulak kedau bakat tenat menta kelajit yikitin ki bakamba kat kum ke jing ai jing mut jong technical officer feedback from the people also is very good. It's lasting more also. Therefore we have procured this one since some NGOs have complained, especially HYC. Immediately when I got the complaint later, I immediately ordered for the inquiry. Departmental inquiry is already underway. And then they have gone to the Lok Ayukta also, and Lok Ayukta is also inquiring the matter. But hopefully things will come as per the thing. So far, I'm getting the reports from the department. Things are okay.
Menteri Ketenaga Pulih Putih Rakam Sangma ulapan pawe ke jing sokia bakani ke reservation system kebeladon lupa ha ke jela Meghalaya shen kat sama ya ke jing syak bishar benia ha ke ying bishar kham tam ha ke jing syak jong hukum ke badang shumi shen bala ai da ke ying bishar ha Patna High Court ka ying bishar kala penduk no ya ki an bala menjur da ke ying dorbar thau an jong ke Bihar kabla ailat riu pusan persen ni ki jakasa Bihar na ki schedule jat ben riu schedule tribe schedule caste bat ki ki jat ben riu besak din la ni ki OBC na ka benta ka yok kam yok jam bat ka jing yok ya ka ha ka Pulih Putih usang mau la syap tiang ba ka jela Meghalaya kala ban mat ya kum kini ke jing syak bishar benya hakikam an. This issue is come up only this time because one of the candidates was in the top list was the issue there. But it's a natural process. Every year, every board across the country, every state board, be it a CBEC, ICSC, AIC, and the state board, every state board used to give this opportunity for re-evaluation, for photocopy of the answer script and all. So this is what they must also did the same thing. Normal process, natural and normal process. Hadin ke jengmi ki kubor jong ka jing syak keno takti ya kinong belah ki kenhun sang balang hakapor bekidang penlong ya ke jing talasi yaki ke sarkar jela kala kerpat ki kunhun sang bekin le da ke jingkit kli alor ke jing shim ya ka an hala ke jong kakti ka kenhun sang balang hakini ki kindiat sngi kala penlong ke jing kenra license na ka benta ki nong bela bat ki nong wan khai ki wan nabar ha ka bakala penyeng ya ke kedop talasi ILP bat ban bishar benya hi ki kot kisla jong ki nong let nong wan ha bakran halor ke ni kapang unong ai kitien ke sarkar MDA uba polling do ula banjur baki bor badi pet bakentup ya ketenat kampo yeng bat usimbut menteri rangba ki don hi ke jingkit clear ban pet ikini ki jing om da ki kin hon seng. I would like the Deputy CM in charge home to react because a lot of what you shared with me is also news to me. I've not heard about this particular episode that you mentioned. And on the other hand, good sense should always prevail because whether it's the government, parties in the opposition or NGOs, we all are trying to lift Meghalaya up, elevate the state to enable us to unleash our full potential as a powerhouse of culture, music, and therefore we would need each one to act responsibly. Okay, thank you. General Secretary ka Khasi Students Union uba Donald V Thaba ula pentep baya ka kerdop talasi belasna da ka sengki SU ka henriu terik unai tung 4,000 arpusau na ka benta ban pet ngor ya ki bomdai riu lom ki bawan rung sya kani ka jela Meghalaya la syak pen perano haki pulit ula pen pauru bahadian ka jeng keren ba district magistrate ka seng ka lapan saknye ya ka jeng kenrai ki kot kisla jong ki bomdai ki riu lom ki baya lingba ka jela Meghalaya uba Thaba ula benrap ru balada ki bor sarkar kim shim kia kaseng kan sedang biang ban kurup ya ki kot kisla bat ban beteng ha ka ban bot din ki brio ki bawan rung bean sya kani ke jela ni betul ba cegi ke ba ni la sna ka sing sejan baladam di roy ka tu sing la sange no tu hadi ke jeng keren ba ki bor pengen district magistrate di bidan ru he pulit tu osi jo berniham di ya keren tu yang bah dan saya penbet pelong no dah jeng kenra rangkap ber district administration tidak ada misalnya no terus ring kapan perai itu cegit pan yang nomor bar ada kemudian di dulu nak yang sokar dan juga syai ban penolong ke MRSSI kunjung ya ban kam tunggu susu ban yo kam keluar ILP yang ni aku jelajung itu minsa pelong dia ke jeng kenra tu kan pengilan ya tu jeng kenra kalian lebih mutlak ka KSU nin kasi kalalit pania keduk ya ke menteri ketenak kekot kekia ke kong ampring nin do ka pelapan pau ke jing so kia lor ki samla puli doktor ki bertemu ban pendep ya ke jing puli MBBS na ke general category ka kum ka bha jo ke jela bakim shimlawan pai sho pan syakri ya ke jela ha bakran skla pathai khubor ke menteri ketenak kekot kekia
Kalau penting kena bagi dang bishar biang ya ke polisi, but penting kena bagi samla puli ke bayo ya ke bahak ringkat bat kisit MBBS. Hapo ke bahak jong ke jela ke diban wan pai biang na ke bentar ben syakri ya ke jela. Kakong lingdo kala ong ru ba ke jela kala yo haduk kendai pusau teli kisit haus nam arhajar arpulai, bat kala ong baka don ke jingkermen bakan don syuk ke jing penkiu ke ba ay kisit puli MBBS sya ke jela na ke bentar uniusnem. I had an interaction with the KSU education cell on the proposed implementation of allocation of seats for medical studies, MBBS, by the state of Meghalaya. So the first thing was that we have seen a proportionate increase in numbers of seats allocated to the state of Meghalaya from its first allocation. Today, state in 2023 academic session, we got 94 seats. We hope that these numbers of seats will continue to proportionately increase in allocation. Da ka jing sokia halor ka jing julor jo ki surok ki kenro pat ki jing keng ki bator hakathan ranikor jong ka southwest Khasi Hills district nakadaw jong ka jingkit palat pot di kitrok ka Khasi Students Union Ranikor Circle kalapen mi ka jing benar nadu ka khat santerik unai tung arhajar arpusau onom syak syu ikitrok ki bakit palat pot penon kamya ke surok Ranikor umpung pat ke surok Ranikor nong nak mau kerwat. Hinan kesngi Presiden ke KSU Ranikor uba Marconi Thongni ulapan pau hakilat patai kubor bawat hapadeng kikendon jong ke section chispa sau pusau si RPC no Deputy Commissioner bat kijing maham na ka office jong ke PWD hindrai kitrok ki bakit palat put ki bedang kit doyong na nong jeri kidang pendon kam yakini kilinti man kami Pangi ta kitrok ki ban yak hindrai nang ni syakmat na du kapsan tarik kidai ban kit bet saupot amdai ban palat ya ka saupot ya kajingkit jungki kenang ba kajingkit kanamlong overload palat te nomar ba ni ba kajingkit overload kan bu jingma shibo ni kijingkeng nomar ngidon ya ki main kijingkeng ke bajrong ngidon artli ke badan ha Borbersing bridge baka hapo umpung te kini kijingkeng gede ki balarim ba hapo umpung lay te kabangi kwa nak leng jungi ba kitrok kide ban yat kawe kimde ban yat kajug opor lada kidon kitrok overload ka jingkintiu ka surok hazor nong ston ha ka jingjrong ka ba arpwe kilometer kalapen yo jingmentoi khatwe tili kishnong ki bahap po ka nong ston ya ka ni ka surok lapen trekam leng ba ka Meghalaya integrated transport project ka bla mang tingka da ka World Bank ha ka jinglut ka ba arp khandai pon iwe klur tingka la plie yo mau nong rem na ka benta ka ni ka project daw semut menteri rangba ka jela uba preston tinsong ha unai weng jong snem arhajar khatnyo kinong song snong kila ai ka jingi ro yo MLA berim jong kanong ston uba Macmillan bersat halor ka jing pen yo ka jong u ya ka ni ka scheme ka ai ka jing metoy ya ki pat nong song snong Menteri jong ketenat water resources jong ke Sarkar Meghalaya uba komingwan yembon ula penlong ya ke jinglet jurip iki jaka ke besakta nak kadaw ke jing shlei ha southwest Garo Hills hinen kesngi haringkat ke jing don lang jong MLA ka Salman Para u ya Ian Botham Sangma u MLA jong Karangsan Kona u Suber Marak bat kiwe uba komingwan yembon ula kami bnia ya bon teliki scheme ki belasakta nakadaw jong kajing shlei ka bakentup ya ke flow irrigation project kabaha anang para ka Rongkai FIP hakalai para bat ka Bandar Raja FIP habakran chapang kajing don kam bakerki alor kani kajing ja uba yimbon ula kentu ban pin bhano mardor lingba ki scheme na ka sarkar jilla bat ula banjeru ya kajing don kam na ka benta ban pin bha ya lingba ka scheme na ka sarkar pedeng Kinong song snong na kisantali kisnong rit ke bahap po kisnong manat jong kariwar sepni southwest Khasi Hills district kila kerpat ke sarkar jela bat kitnat badai kmi pan penphai ke surok podja ut manan kaba kumba
riu kilometer kelakan turuk ban peliano kam kloy ya kamanat sub center harbak kinong song snong ki kendu ya kijing kabakan thop ya kijing do no ya kijing jo ki pa pathon ya kalenti jo ki sha hospital habe keren sikala pathai khubor ukli jong ka sinjuk ki rang ba snong jong kamanat uba radiation lau laong bagi pat ba ki kendu ya kijing nakadaw jong kijing sniu palat pasurok bat kelakan turu ya kijing rap na ka sarkar jilla kat ne ka jing sene ujong ka surok ladangin kit ya ki bapang ki basitom nang ne hadu bandapoi sama kurwat bon ki bapang bat sitom ki khlak no halenti namar ka jing sene tan ka surok bat ki kali ki mla ban ya ki haban ya sipi ya haban ya da ki sikenta stenga yure tang nang ne hangtei hatanai mentang ini pe ke jenglong jaman ka simeneng han no ba Shillong ka jikshit kalong 8.0 degree celsius ba ka jikria kalong khat pra 0.0 degree celsius ka jingsngam ka hau kalong pra pusau na kashis pa men ba nyopuwe na kashis pa janmit kala banon ka jinghap slap ka jingti berthat haki babun ki jaka Shobat poisu buku jang tu kubon ye pe beng sesi ni akimat pakongsan La pediang burom ya Menteri Rang Badu Kering Narendra Modi Harena. Penpau Menteri Ketenat PHE Umar Kia Semarak hak bedai bat ke umbam umdi hak jela. Sengokia Menteri Ketenat Kulit Putih halor ke Jendisar Benia hak bahak kam haja. Maham ke sarkar jela hikin hun seng bekin lek dak jingkit kli halor ke jing shim ya ka an halak kti bat syak pen pra ka khdok tanasi jong ke seng SU hagi kulit pada pedeng ke jing pek ngor ya ke jing wan rung jong ki bi penaba jela pi perlok ke la poisak bukut jong tu ke bor sing mata ka janmi hadup Malaysia biang bat pila syak ke sing ke blai pi paro of today's talks. It may be mentioned that this is the first visit by an Indian Prime Minister to Austria in 41 years.